روش باش. امی دوی درسه ده بحثا پاشگیرا ساسکرا حسدار بکن. حسدار یار جبریا ام دست بشیرو ویا ده پیوی ده درشاندنا پیوی ده واقعا پیوی باردیکه بکن امی دست بگه پاشگیرا خواه را بکن گلو ستین مه زمانه برپانیر چوا ساز کرنه چوا تلوی پیوی بار کرنه چوا اف پی آوا کرنه دست بگه امی به هفروی ببینن و پشتی هنگه دست بکن یا ما ادیم دزانن کلیلک یا رادنگایانی نه o kombinasyoneki sembolize nake. Saskarın vi zamanı dengi ya jibu paşgiro peşgirin cihnavin nişanı o paşgira o zamana o dema de peyveki de denk çeker tene gel hep ve kusva de kevena beravada ev jibu ve katandına. Yani ev erkli dengi barkene kombinasyoneki sembolize ne ki o kirlek ya velileş beni ama bir caran gotiye. Ya yar naha ev denk çi bir havalno de zamanı Kurdide de alfabaya zamanı Kurdide dema em dengi ve dibijin çi bir raya ra Levedi evde be peşgir ya vere ya here ya rene ya goti ya çuyi ya hati ev peşgir havalno peşgiri evde be cihna ve nişanı yani peşgir ya ra ev yara yani gelek vat halihatin barkirin o bu taybet civataya hajikirin lihati barkirin tane sittin zamanı berpenir saskarın vi zamanı vakur ya ra yani ya asil ya binyat ya haintiye nake ya khirabiye nake ya da her şartta da naye guhertin jere yar tegut yar ev na de peyve de wataya saskertiya ve çiye emi ve behevre bibinin bahtiyar ev kesin ev kesa bahti ve yara ve bahtiyar hişyar, ramyar, zanyar, biryar, hestyar, rocyar ve hasıl peyvin biyare pektene erinti de astahada zirveye ve de bejin. Mesela bejin ve de ramyar heye. Ram koka peyva ramana. Em dizanın her peyva nate dayayı giştarti girtiye. Berici kutubi. Ra man. An ve de giştarti sembolü yani ve de bejin. Ve de koka peyve çiye peyva xurriyan bejin? Rama. Yar. Ram yar. Ev kesi yare ramandını. Yare hizrandını. Yare fikrandını. Haş fikrandını hizrandını dike. Jere ram yar te gotin Türkiye ve bejin düşünür. Şiyar. Hali hazır de bejin şiyar. De Kurdiya ma roja iro da vako akademik dilxwada akademik şmara peşkeş kirin jere bejin şiyar. Havano. Lvedi şiyar nabe. Dema. Lvedi peyva dengi ha radenga ha ne peyv çekere kombinasyonu sembolize dike. Yani camda bir de hiç heye. Hiç çiye? Hiç çalekiya biri
ya hindrine. Zihniyet ya veya derbe. Hiç ya hindrine yani liva biri ya hindrine. Mal bir hişi menine hişi miçuva be hişo. Ne de hiç heye. Kesi hişivi yari. Demal vedi. Hedi keve yani hedi keve havanu vedi şadmine. Tiştek namine. Pey vataya vedi keve. Em de bejin vateli tipe hatiye bar kire. Dama tipek bikeve vataya pey vejin bin ve dukhorma. Ev hişyare. Tiştek benavi şiyar di zamanı Kurdî de nîne. Wekî davanam bir vedê zanyar. Zanyar pir girîng e. Hema bêje di hemî zimanên cîhana roja me de kêm zêde ev wekû fîlozof tê zanin. Feylesof, fîlosof, feylezof, an jî fîl her yani kêm zêde hemî di vê çarçoveyê de bikarin o dibêjin koka peyve Yunaniye. Ji peyva fîla û sufus pêk hatiye. Yani hecêkiriyê zanînê. Fîlozof. Wisa pêk hatiye. Na em dibe zanyar. Ha demê de ew de pir hatiye xirakirin. Çünkü yani ne ewtine hemî hatine xirakirin. Çünkü felsefe vî zimanî ne hatiye kirin. Lêkolîn ne hatiye kirin, felsefe ne hatiye kirin, peyv, paçgir cehev ne hatine veqetandin, ne hatiye pênasa kirin, ber ve herkes her tişt karaniye, çiş de bêwa derket, be biya rastî. Navê de zanyar. İhtimalek pir mezin. Yunaniya ev peyv ji Kurdî birine o vegerandine zimanê xwe. Etimolog karin lêkolîn bikin. Ji Kurdî birine vegerandine zimanê xwe. Yani koka peyvê Kurdî ye. Yewnana wergera wê kar aniye. O dünyayê hemî ji Yewnana girtiye. Zanyar. Tiştan li ser vê bêjin di demên dawî de başûrî behsa zanînê dibêjin zanyar. Zanyarî. Mesela dema taybet rêya medya falan bi hev re daxivin televizyon falan. Dibe şiyek hawalgên re dibêje tu dikarî zanyariya bidî min. Heva ne tiştek zanyar fîlozof e. Fîlozof e. Yani tu nika şiyekê re bêje tu dikarî fîlozofa bidî min. Tiştek sanî ne bir şey. Di dibistanên me mexmûr de ji dersa zanistê re hêjî zanyarî tê gotin. Yani şaştiyekî mezin. Tiştek sanî ne zanyarî me dersa paşgira aydî de dabî, î de dabî dema peyv îyê digire, aydiyetê digire. Tiştek dine vekî. Mesela dema bê zanyarî bêdî dibe fîlozofsel. Filozofik. Tu teoya dinine. İlvê de aydiyetê bar dike. Dema te bê zanyarî navek çê nabe. Zaten zanyar xwe fîlozof e. Tiştek zanîne. Dersa ji mijara gotinê ya jê re dibêjin zanyarî zanist e. Başûrî jî wextê dibêjin zanîna bide min. Tiştek zanîne bêjin zanîna bide min. Zanîna ne zanyariya. Zanyar tiştek pir cuda ye. Zaten zaman wisa çê dibe. Zaman paşgir û pêşgirên xwe çê dibe. Dema di zamanekî de paşgir û pêşgir hatin tevlihekirin peyvên xurî ji şikêra bêkîr zêdetir ne tişteke. Şikêrek bêkîr e. Bifikrin te erebekî kuç aniye, erebekî kursî kuç aniye avêtiye vê erdê. Xwedî hostayek te nebe, xwedî ew nebe xwanî, neyê xerrês. Mezela çê neke, sere negire, nizam çi neke, tu herî tê de nebînî, ew ji wê de şikêrekî kuç zêdetir çî ifadê wê nîne. Paşgir jî wisa ne. Paşgir peyv û hevoka ava dike. Paşgir û pêşgir. Di zimanê me hem paşgir û hem pêşlêkir e belê. Ser biryar. Biryar.
حال حاضر ام جی قرار را دبیجین بر یار بر یار هاونو تشتک بسان نینه ویدی بر یار نینه بیر هیا بیر کردان ما کردان جبشک یا مجی خور ناوی بیر لیکریه هون دزانن دبیجین بیرا ببینی و دمازارو کسی مهیدسی که دایگاه خواده حتی مرینه چه بهیست با چه سرپیهاتی بسره درباز ده با چه دیده با همی دوی بیره ده تی قید کرن جویره بیر تی گوتن الویده یار بیره یار بیره چیه؟ یار بیره کسی خواناس کسی قنجی خرابیا جبیر ناگه کسی سخ بیر سخبیر هیا هوانان میدی سخ دویولو سخبیر سخی کسی سخبیر کسی قجی خرابیاش بیر ناکن کسی دیروگوان کسی تشتین yani zihindar zihnivi nekor jere bir yar te gotin da asta bire de drastiya bire de çarçuva bire de asta her jür ifade diken قرار قرار کردی قراره حس که انها قرار رابن رابکه مهی باشتر بزن بین ده چی بی؟ denk را چی بی؟ tevger ar çi bî hevalû ra tevgera denk ya ra ya bingihin halde ya ra heye ya bingihin ya asil ya aydete denk çiye denk haka gel denge em derdexin gel wîjî haqê jî vedibêje haq mane hêjî em dibêjin te dengê xwe dayekê besa rehiya xwe te dengê xwe dayekê yani te qarara xwe dakê te qarar li ser kê girt vedê qarar evan o hêjî Tirk ji qarargahê re dibêjin qarargih yani dersên were de em ê gih bidin hêjî dibêjin qarargih yani eğer Tirka ev gotin Araba Tirka ev gotin şma girti be biri bi kartînin sincemet ye ev qarara ne bir yare çima ne bir yare emin havêjî bêj yani Ali Zagona zaman da em zaten Ali watê de uzaya ama Ali Zagona pêkhatina zaman da jî em bêjin heva bir yar peyva xurrî dema paşgîra yar digire ji xeynî paşgîra aydî o paşgîra çalekdar tî nika te paşgîra bigire heskî ser hemiya bi kar bîne te nika bêjî bi bextiyar te nika bêjî bextiyar van te nika bêjî bi hişyar zaten peyvê paşgîr girtiye te nika wisa bikî hişyardar tiştek wisa ne zanî hişyarvan tiştek wisa ne peyv qanûn wisa nehatiye ava kirin ev tenê dikare paşgîra saskîra çalekdar bigire di hin rewşa dikare iyi jî bike ew jî heke rast bigire ne hema kengî îşdevê me derkeve em bêjin îne wisa eger tu bixwazî li zanyarî aydiyetekî ya zanyar bar bikî tu dikarî bijî zanyarî yani ev tevgera wî ev xebata wî ev lênêrîna wî zanyarî ye yani em wergerînin filozofîke an zî filozofsel le çünkü il vedê aydiyete çê dike şu wateyekî diyawênî ne ha vedê dikare îyê aydiyetê ew jî heke tu wateyê rast lê bar bike dubare em bêje î kêsxweş e hema herkes her dîne dawiye hemî peyva tiştek wisa nîne dersa paşgîra saskera aydî de dabî dikarî îyê lê barkî û tî çalekdar nika te paşgirên de lê barkî em werin biryar em dibe biryardar em vedê dizanin peyv di alî zagonê zimanî de şeş hatiye ava kirin vedê dar lê ne bar kirin peyva yar girt
دار نکاره دار بگیره نکاره وان بگیره ها وره بیجه بختیاردار تشتی کسا هیا وره بیجه هشیاردار تشتی کسا هیا وره بیجه رامیاردار تشتی کسا هیا کچی کی ها ویدی ده پیف شش خاطی آوا گیرین ده زمان کردی ده ده شونا قرار ده بلیار نای بکارانی قرار بخواه مرام راگی قرار بخواه بله وکی ده هوانو هستیار هیا همان تشت ویدیشی قومیه هستیار جبو duyarlı بکارتینه هوانو تشتی کسانیه هست چیه؟ duyguya yar çiye hacekiri yar hacekiri hist hacekiri hist kiye ev kesi da asta histanda da asta histdartiye de gahati asta heri bilin mesela em dikarış rızkare kire bijin histdare histdare em dikarın histiyare biburin histar cudayı em dikarın ji kesek da asta huner da yani gahati asta bilin em dikarin bijin histiyar çünkü histan da de histdartiyen de gahat ya asta zirve şizdetir nay bu karani melacizeri jivere yani duyarlı yere de beje havanı de beje behas nahas dedim mi sen diye behas duyarlı او ناحس بالمثال بقناعتك فرمازن بلكي يجيبوا تشترستي اما اد بيجيب نحسه نحس يعني جي نحس فرق ما كان نحس duyarsız هبانو duyarsız sa vedi histiyar nabe duyarlı anji duyarsız işte kusa nabe ya da havalar vedi hin hestiyar denilsin hestiyar nabe çima nabe havalar hestiyar dema emvedi hest dema paşkire aydi begiret bacı deme hesti çiye hesti ev varsalin hişk yedilaşı candara dene hesti işte sana mı ya ev zaman çekili hav qasb hun spahi hunan diye hav qasb hoş hunan diye yani rastişi devemir vekili demine dedi hestiyar havan hesta yani peyva xurri hesta ne hesta dema bir hest ve tevedi guard em bahsa rojyar bikin kemeki hon dizanın taybet dinav bavariya ezdiyan demaya rojyar ve daviye vako roj perest vergerandına jive peresti vako pajgira kardara herikdar bu kartini yani be devlet perest u nizanım ne tev perest u anzaçı perest u çı perest havano roj yar girtiya kesin hacekiriyen roje roj perest وكم مجازي تكارا ورا بكارانين أصطويا پر زيادة تكارا ورا كارانين أوجي وكم رخناك يعني روش پرست رخناك أما ده زمان كردي ده پرست نهات يا بكارانين منطقة پرست ينينه پرست چيه؟ پرست باوريه که بقول شرطه بله پرسين بشكو شبهه ده çanda kurdada da aklı kurdada zanist heye guhertin ve guhertin heye ev bavariya raşu hışk nine her tartiye vedi sette heye med pajgira saskira devldar da standa bahs kirbi çalekiya tevgera pir ya stari livedi çalekiya tevgera bir heye havanlo bir hund zamanı kurdat zanın çiya ya peşenk ya revebir ya avaker jere bir de gutin ve de perest eva perest gih ciheviye
perestgih cihun zanım. Perestgih cihibi. Tişteki vakit bir roş perest, devlet perest, ne tev perest, anzaçı perest. Nine? Perest ne tapma Türkaya. Ne tapma Türkaya. Hadan pırtgile ka zamanı ma hamiş vide dert kema. Ma zaman demad bejim verger basavet kim. Akıl hatiye vergerandın, zihniyet hatiye vergerandın, vata hatiye vergerandın, her tişt hatiye vergerandın. Perest çiye? Perest tevgera stara biraya. Bir lüvedi kombine starek heye, starge hekeye, o bir peşenk, zana, zanyar, ramyar, hemi kesin paşgira saskara yar dikirin vedi kombine, o jane ava dikin, reve dibin, peş dikin, kavla çedikin, bivana çedikin, ahlak, politika, zaman, zanin, her kişi peş dikiş vara, perest de gudin, cihe vara. Perestgih diye gutun, ev perestin. Ne tapma yetiştik bir vede, ne tapma? Demet bir perest, ne besa tapma tırkat ki? İgriday ve havano, lvede me giryar, bir yar hestiyar nüvisan diye. Me bahsa hestiyar, zaten heste havano, lvede hest şarşa. Ama bahsa vataya vekir, me bahsa vata bir yar eşikir, karara, bir yara vataya peyva bilefkirina rast ya peyve ne bir hevalu bir hafıza bir yari hafızı videom dixwazin ki meki bahsa giryar bikin o derse xab vi avay xalas bikin giryar bahsa girini te gutin hevalu ya işte bu sanine çeti giryaru girini behevlaya de işte giryar ente ne başın? Giryar çiğ elbette peyv yar girdi ya. İşte kusana ya girdikare yar bir girer. İşte kusana ya girine. Yani giryar ente ne başı girin ente ne baş? İşte gelip giryarra yar fatih ve diye ya. Yani yar işte cüda ya. Yar vataya peyva cüda duvar gerine. Ha tutkari beji mesela ketkar heye. Ketkar. Kesi kariyi ket. Tutkari biji ket yar. Tutkari biji ket yar. Ev çoğu teyde tutkari biji ket yar. Ev hem kesene pir haş kede dikin. Yani alikar ya ansana dikin, hervet için, gırvetine, ya dileva nevaya, dileva pırmazına, insanın fedekarın, bizanım jibu herkesi dikarin canı xabedin, dikarin jibu insana jiyana xo feda bikin, hem ali zamani de hem ali vatayı da dikarin var mecazen. Mecazen biji kedyar. Giryar işte kısas. Kutuş ya şaşadı. Peyne kare ve paç gele bigre. Bivi avay am gadin dawya dersa xwa. De dersa verede havano. Emi pajgira saskira havalgin bide. Gin. Ya tiştara dikine. Hun ma bişupinin kanala ma bişupinin havalin haş zamanı kurditkin zaman yar kurdiyar havalin kurdiyar belki Kürt hami Kurdiyarın ama çıkas farka yardı ve de ne ucudaya. Hem Kürdim Kurdiyar kanalama bişubinin bibin abune ki hunne bibin abune o belav bikin. Bela geli kes bibinin. Habera geli kesajı çebe. Vaki Ahmedi Khani gudi havcana kesi sal du penci sal dervaz bibin nikahun pe bahasene. Jiyan peşketiye, teknoloji, medya, her tişt heye, mirut kara zübt işte bahsi, emle serdama Ahmedi Khani jiyan dibin. Yani, heke rastiye gibi de heye müşkara fayda şey fikrin. Heke şaşa, bejin şaşa. Çünkü encem de ya emkirin ev zamanı, ya melserlingat hele ev zamanı. Ya nasname ya med cihanı da kifş dike ev zamanı.
Heke em ji bo vî zimanî serê xwe neêşînin, ji bo vî zimanî nebêjin erê yan na, qarar nedin, öyle mi ji bo çi bidin? Vê carê bimînin xwe xweşî de, heta carî de bi xatirê we.